vaših stečenih znanja i svih predmeta koje ste izučavali za 4 godine. Nije prošlo mnogo vremena kada smo se prvi put pre 4 godine ovdje sreli, kada smo svi mi zajedno poželili dobrodošlicu. Evo i danas, još jednom vam se zahvaljujemo što ste bili deo ove škole, što ste bili deo našeg profesionalnog nastavničkog života. Želimo vam sve najbolje u životu, da upišete fakultete koje želite, da ih završite, da osnovite porodice i da imate lep, srećan, zdrav život. Hvala vam još jednom što ste bili deo nas, deo ove škole i nadam se da ćete se vratiti, da zajedno opet živimo ovdje, radimo i da doprinosimo razvijanju naše sredine. Ja ću sada direktor škole da uručim Vukove diplome učenicima koji su to zaslužili i mogu da kažem, kao što sam rekao veliko večer na vašem maturskom ispitu, da ste jedna sjajna generacija, odlična generacija u svakom pogledu. Imate 6 Vukovaca, mnogo odličnih učenika i zamolio bih Vanju Radišić, pošto je ona i učenik generacija, da ona bude prva. Pa 4 godine u srednjoj školi bile su radne, ali nije bilo teško, jer kad odrediš prioritete ne može da bude teško. I ako imaš neki svoj cilj ka kome ideš, onda je sve okej. Pa moj cilj je da se bavim naukom, upisat ću medicinu i bavit ću se istraživačkom medicinom, nadam se, genetikom.